Hello, bonsoir bantu banjye bakunzi ba Ibaba TV5 tubasuhuje cyane aho murerere mwese. Uyu mugoroba tugiye kuba update ku bivugwa muri siporo. Icyo twavuga cyo nuko ikipe y'igihugu Amavubi asezerewe atabashije gukomeza bitewe nuko ikipe y'igihugu ya Libya itabashije gutsinda Benin nkuko byagombaga kumera. Muri make rero ikipe y'igihugu Amavubi atsinze Nigeria ibitego 2-1, akaba ari ibitego 2 byatsinzwe na Mutsinzi Ange ku minota 72, ku minota 75 Nshuti Innocent. Igitego kimwe cyatsinzwe cya Nigeria cyatsinzwe na Chukwueze, ibitego 2-1 rero. Mu gihe rero Libya yanganyije na Benin igitego kimwe kuri ubusa ku busa. Yes. Ni mu gihe rero abanyarwanda benshi bafanaga Libya cyane rwose. Libya yahushije ibitego byinshi cyane kweri. Umusifuzi yongeraho iminota igera muri 5, 6, 7 yose irarenga, ariko Libya irinanirwa neza. Twavuga ngo ni amahirwe makeya, ariko nanone Amavubi yibutse ibitego yasheshe, kuko kujya gutsindira Nigeria iwayo ibitego 2-1 waratsinzwe n'ikipe y'igihugu nka Benin, waratsinzwe na Libya. Yes, nuko ibuka ibitego washeshe. Ngayo nguko rero ubwo Rwanda ntago rubashije gukomeza kubera yuko hazamutse ikipe ya Nigeria ku minota ya 11, ikipe ya Benin gakurikiraho n'amanota 8, Amavubi gakurikiraho n'amanota 8 nayo, ariko bakarushanwa ibitego. Rwanda rufite umwenda w'ibitego 2, naho Benin nta mwenda, nta n'igitego bizigamye. So byasabwa rero yuko Amavubi atsinda ibindi bitego 2 byibuze 2, yes, cyangwa se ibindi 3 muri ya match. Rero urumva yuko ari mission impossible. Libya rero ikaba isezerere n'amanota 5. Ngayo nguko rero bakunzi ba Ibaba TV5, abanyarwanda mwese bamaherereye, navuga ngo pole sana, pole sana. Ubwo no gushakira muri chani, naho tukareba uko bimeze. Ngayo nguko rero mukore subscribe ubundi dukomeze, mukanya tubagezaho amakuru ya Rayon Sport, APR FC, ibivugamo byose bitandukanye. Yes, bakunzi banje, good evening.